Kada kayo, ti barangay maululaw. Iyari kapni tinadagaang mamanes. Da kayo agkameng ti organisasyon, agraman nagiti mahilig ti punsyon. Lalakay nga dagkatay, babakit anak arupangit. Pagbalata kulot, ken pagbaro nga naangdot. Ubi nga timangken timukat na, agtutubo ay yellow tingipen na. Dagiti baak atupkol, ken balo asingkol. Dagiti pensyonado nga imot, kastamet dagiti deadal nga ulbol. Uray dagiti kalding baka kenwang, may iraman damit ang maimbitaran. Da kayo ami nga taga-barangay maululaw, umasitek kayo ket loktan nyo, sa nakalak alapayag nyo. Imatahan tayo ket denggen nyo, di makapakatawa nga istorya ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan ket pagibin na magan. Sikat tinaganak kadagiti punsyonan ket tupadaan. Ni Amang Tulisan ket nabayage na kapitan iti barangay pinapaitan. Di maysa nga anak na si Adik ti Kukay. Tay manugang na ket operator ti Weteng. Tay maysa nga anak na ket konsehal. Ti Sabali nga anak na ket Aldajay Mental Hospital. Tay may kalima nga asawa na ket negosyante ti Pandesal. Tay chicks na nga artista ket smuggler ti Dolian. Ni Amang ket na birngasa na Tulisan. Gapu ti ugali na adakes ken mapabutbutngan. Ni Amang Tulisan ket adu ti armas ken bodyguard na. At the bodyguard na lumapan makisala. At the bodyguard na lumapan mangorona. At the bodyguard na lumapan makimisa. At the bodyguard na lumapan jay kasilya. At the bodyguard na lumapan makimiting. At the bodyguard na lumapan agbuya ti buksing. At the bodyguard na lumapan makisinaras ti bading. Ni Amang Tulisan ket hilig at dadaen. Nayanak alungamin itigil ti baybayan na dawel. Dadaenan na dagiti tutupo babaen ti cocaine ken shabu. Kaadwan nga tutuboy ti lugar daket na adik da. Saan dan ammo ti laot ken daya. Apatpat na kanakabulagat da. Pagmalmalem nga katawa da. Katawa, katawa, katawa. Isip, isip, isip. Agkat katawa da ure at dadajay funeraria. Umis-isang da ure at dadajay kasilya. Agtutubo na dadaen da. Gapot ay siya puken-cocaine asinimot ka. Ni Amang Tulisan na palalo tiragsak na. Siya puken-cocaine aso tinaganan siya na. Pati isuna ketagkat katawa may maysa. Katkatawaan na tay ang pagkitanwang tikaruba na. Ni Amang Tulisan ket magustuhan na katakaw. Day kwarta ni kulas mangalap impulsa na. Day kwarta ni pulon manalon sinakaw na. Pundo ti manalon insuban na. Bayad ti kamatis ken mais inawan na. Kay kalding ni kalding pinulutan na. Kay pamusyan ni isang inatubo na. Kay pris ti karuba na linibas na ngay nala. Panagtakaw ket nagbali na pagbaknangan ni Amang Tulisan. Takaw sa kaliwa, takaw sa kanan, takaw di amyanan, takaw di pagatan. Lumugar ti barangay pinapaitan. Nagpait ti isendan. Ami na puntuda imbulsa ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan kay ayo na tagpatay. Pinatay na ti kawitan ni Ivan. Pinatay na ti kalapati ni Mayang. Pinatay na kay tay pusa ni Sitang. Nagiti lumugar ti barangay pinapaitan. Kabuteng da na sangwen ni Amang Tulisan iti kinakapitan. At kalumaban ken kuana, shotgun ti pasarang na. Duatag pangke makabaluban na, siguradong agpangad ti barsang. Duatag pa ti kandidatura na, kontra ken kuana, armas ti pangbutbuteng na. Kasta ti kalat ni Amang Tulisan, isuot na dinaen ti kinakapitan, uray magpulos inna ng kapwan. Gapoy ti kalat ni Amang Tulisan, as kapitan ti barangay pinapaitan.
Dagiti opisyales nagbalinda ay useless. Dagiti lideres nagtitubo. Nagbalinda nga aso-aso. Dagiti organisasyon nagbalinda para sala di kalsada. Kaya nagparada tukgal fiesta. Dagiti lumuga ti barangay pinapaitan. Nagbalinda tengel ni amang tulisan. Ngayon ti may isa nga eleksyon, ang indeg ti barangay pinapaitan. Kaya't na nasukatan ni Kapitan, ni amang tulisan ket relax na relax. Gapoy ti ado kwarta na nga inna inwaran. Isan na dumanon pilapayag na, imagine nan ti inna panagsapata. Akas Kapitan ti barangay pinapaitan. Ngemi katrugi ti bilang ti putos, tay isan na ket nasukatan ti misuot. Dagito ay resulta ti butos, di kadagiti presinto. Amang tulisan, 0. Teka, baluban na 50.